Algaz Sokuluk Çüy. Algaz Sokuluk, Aça Sokuluk da жазып koysun bu şey. Aça da жазып. Algaz Sokuluk. Olsa Algaz. Ben жазған başlarım bu. Aça da. Ben özümde bugün Aça'da okuttum da. Sol жақта қызыл формасында Algaz Sokuluk командасы, оң жақта көк форма. Algaz Sokuluk. Abi. Mıltıktan beri oynamıyoruz. Başta kaldı ya. Halız atlet özü bastı takımlar. Taktik dayak, sekundantlar dayak, protokolcular dayak. Gitti. Algaz Sokuluk, Karamura komandası. Karamura, Gök Formacan. Gök Formacan Karamura. Ahmet Kızıl Formacan, Algaz Sokuluk komandası. Emazınca Arkadaşları Karamura komandasının Tayvazan'da oyun yürütmende oylamıştı. Hazır bir vakit bizlerge жақсы tanıştırıp кетем урматтуу көкпөр көрөрмандары. Жолокту Sokuluk. Sokuluk. Жаба кийип жабышыптыр. Карасы жабышкан. Эмне деген көрүнүш эланай. Моğollar tas. Иманжан уулу Азамат чапкан аты Торгар. Команданын жетекчиси Чамай жана машыктоочусу Иманалик. Мына ушундай алга. Adına oyun çıktı da. Adına oyun çıkart ko. Erken. Utat ko. Alar da ушундай üstün köykü aslında. Командасы менен Erken köprülerin bozacak mı onu? Ya. Erken köprülerin bozacak mı? Абаскан уулу Фаркат чапкан аты Торпедов. Эшекул уулу Эрлан чапкан аты Чүрөк. Кеңешбеков Кубаныч чапкан аты Жором. Абдулла уулу Медияр чапкан аты Тайсан. Төштөк уулу Абдулла чапкан аты Лексус. Бактар жолды. Акырын, жигиттер, билбеген жүрүңөр. Аял менен ойлосоңор болбойбу. Ошондой абалдар силер барайлар ошол абалга түшүп калышыңар ыктымал. Кичине бириңиздерге аял мамиле кылып, Өзүнүкү туура салып. Дал ошондой эле Карамура команданын жакпашпайбыз. Oh çıktı. Ay ya. Allah kol verir. Şuna giriyoruz. Adam oyun ortalamaktamakçı. Akbara geldi. Taraftar çıkanday gana bir geleme oyun. Жетчи номер жасалындағы бұл Karamura районынан Кеңешбеков Кубаныч уақыты жерден еңі алды. Еңі ғана ойынды бөсет отырған малы Карамурачы. Ошоле Алгаз Соkuluk командасының қандай ғана бір жабышып, қандай ғана уақытты талашып отырған малы. Ойлаңыздар. Кубанычбек, минген ойынмалы Жорго менен Тайгазанды көздөй чабууда. Karamura komandası 2.
Kuşçuların kayrazanға таштап, есеп 2-0 деген Харпе шииттің каскасын киіп алған тұрмай, ошон үчүн улактарды көрүп, улаккарада старттан башталды. Келгенде ойынчуsu Елис уулу Кушчубай Хусейин Көк чапкан аты менен жана ошондой эле Сокулук Алга командасы Не болду мен көрбөй калдым чот. Исламдын уулу Азамат менен Кушчубай ортодон оюн көрсөтүүдө. Кирип кетти полега. Экөө кирип кетти. Алга Сокулук командасынын такымында улат. Келгөндө. Сокулук. Конкретный эреже кандай? Бара келди. Эмне деген ылдамдык менен бара жатат. Чиркин-ай. Ой, бара келди. Жакшы. Эме. Кеңешбек Куаныч 98-жылғы көкпөрүчү чапканаты жорго менен өткөргөндө жорго Жалам бүтүн деген. Сусамыр кетти. Илбис. Так. Алам бүтүн да утулуп калды. Акын жигиттер. Акын. Так. Bir nerse bolçuda. Akırın. Burada misalı böyle kırsıp tap ketmeyin. Jabaki Bahtiyar Hamsola. Bahtiyar yeni. Түшүп кетти. Жақсы. Ондай куйуштырып кеткен мықты ұпайға ие болдың. Жабаки Бақтияр 89 менен мықты ұпайды жаратып кеттің. Жабаки Бақтияр Қуаныч бара келди Қуаныч. Қарпбектің шлемін кийгендер эле ушундай ойнойт. Жаныбек. Акырын, жеттер. Акырын. Бисмилlah. Так. Кушчубай. Илис уулу Кушчубай. 12-ci номердеги 95-жылкы көкпөрүчү Хусейин Көк.
Cennet ama Buştayla var. Hürmetli gökbörçüler. 5. nömerdeki komandası çavrildi. İkinci nömerdeki İmancan oğlu Azamat. İlk İlk uçtayım başlandı. Algazda Kulkabul komandası çağrıldı. Ulan bekliyoruz. Hırsızca oyunda bir yolu Vakit Bahtiyar. Vay attın. Cihan'ın can pırtladı. Tongatlar saldı. Para geldi. Cevaki Bahtiyar 89. yılda Gökbörüçü'ye çapkan attı. Ansala. Tak 8-0. 13. minutta gitti. Karamura komandası menen Algaz Tokluk komandasının 2 bölüm andı oyunculuğunu. Oldu ilk halka var mı? Şu sokakta giriyor. Ya. Sırat alın. Algaz Tokluk komandasında ula Algaz Tokluk komandası yemi uşunca yakşı şart düzüp yoldu açıp verse bir upay yaratayım dep atkan yer bezi. Toktoshup alıştı. Sol takımga bastı gayradan. Oy bana geldi. Attın durulganın ağırladı. Çirkin. Ne degen gayr. 180 graduska gayrılık koyganın gördüler mi? Supatay Farhat. Жақсы, тағы мықты өтіп кеттің. Supatay Farhat Байтору менен Алгаз Токлук командасы кайра алды. Жабаки Бактияр Хансола менен ойнотуп аткан takımında ulan Jabaki Bahtiyar çıkardı. Yine mi? Oy bana girdi. Ay. Kızılöyle göçmenler oyunda resket çatta göz aldığımızda var mı lan? İyileş bol. Buna ne güzel. Bunda bakmasın. Ulan Abbas Erdoğan'ı Farhat Ozan'ın tak ikinci akırkı sekundalar. İki oyunlarda çoklama aldı. Oyun Karabuğra komandası kaç oyun götürdüler. Kırsığı cevap. Yaxşı, mıhtı oyun götürdüler. Algaz Tokluk. Oyun babalık oldular. Oyun degen oyun. Biri cengiş gerek, biri jengiliş gerek.
жіберіңіздер. Ama